Nuyana bere wenwe. Ejaka sirisidon maudio. Beto mado nuywe an. Echik beto mado nuku andon. Ba me makaro nuku an. Esino nukonu nundea. Ajamo nukunja beto uche cherea. Jaka sirisidon maudiwe. Kwa ba da kuno zangla me fifo si de hodo wenu de be no khode bon ma van no se de meton mena ha no Job 28 verset 28 e mi wonando ene gudo e donu betodo doto sisi donu yen akuno wayi nunyua eni honu nu ya wiwa kai nukunu moje nume cheba ma nando ho edo hudo beto yon nuyo tonwe beto zino taglo tomeo si hudo weche bunando hu ema mausi ndo hode ya anadoto kaka na se hogbe mauton de bwana ndo hode bua nuyo eno modo wenwe do kasi nu mawo nuyo no name nukunu lo ba eno monu chere ton même à nous nous coûtons basi pende ou le bois de bétomé do mettons nous con et na veille dessous ben a dit nous con nous le mena plamedo basi ebe anamo nous con nous gandi le mena con nous gandi le Jésus comme nous y a mauton. Wulemiga de nous y a la bime kodo ali grande me kentaton lepo de Jésus-Christ comme akuno muyi rovon sansanti lobana no zanu nous y a wiwa lobana matemo wa jiroto de Jésus-Christ comme ami akuno ngbere be se ben kusana do nu yeto amo mando to te lobana se nuesi wudondo lobana se Lomona matin, lomona fouedowe. Le Jésus-Christ comme akuno. Besiebe. Don jeka sirisi don wedio. Nwere beteme bio akuno. Yeni jigba. Le Jésus-Christ comme ami. Me don ka sirisi no mawo. Eno de jone di nous contono da ngberea. Alors nous moi chere ton. Plan de no somere wenu mawo bon. Eno anamonu, wugande akono monu.